بینەر و تەماشەڤانên Berban TV êverawa bi xêr û xweşî bê. Ez di pêşiyê de daxwaza lêborînê ji hewayên hêja dikim û heftiya borî de ji ber egereke teknîkî me nikarî em waneya xwe pêşkêş bikin. Vê heftiyê vê êvarê em ê dîsanê heman waneyê ji bo wên hêja pêşkêş bikin. Wana me ya îro li ser cînavên Kurdî ye. Ew me heftiya borî de pêşkêş kiribe lê mixabin ji ber egereke teknîkî me nikarî em pêşkêş bikin. Wek em dizanin di hemû zimana de û di zimanê Kurdî de jî nav hene û cihê nava jî hene, yanî tişta şûna nav digire. Ji war dijîn cînav. Hinek bi şaşîtî dinivîsin cînav lê ew xwe cînavin bi hemû zaravên Kurdî. Hinek ranav jî bikardênin lê her bi Kurdî bi tevayî peyva cînav bikar tên. Cînav wek bêje li ser gelek beşa belav dibin. Cînavên rastûxwe hene an bijin xwerû û cînavên tewandî hene û cînavên pirsyarî hene û yê nîşanî hene. Em ê pêdepê de em ê li ser yeko yeko li ser wa biaxivin. Yani babetê cînava di zimanê Kurdî de babetek dirêj e û babetek herî giring e jî. Ne tenê wekî rêziman, wekî rênivîs jî pêtiviya tu yani mirov cînava ji hevdû cuda bikî. Heger kesek ne pispor bê ne şehrezadê di pirsa derbarî cînava de û qertafên wa de wê nikaribe baş binivîse, wê nikaribe yani belkî em wek bêje zimanê devkî em rast bikardênin lê nivîsandin başqa ye. Yani wek dizanê hemû ziman zimanê nivîskî heye we zimanê axaftinê ew ê devikî heye. Zimanê devikî em hemû Kurd cînava û rêzimana Kurdî û ew belkî em rast bikardênin. Serê sedî em dikarin bêjin em miletê Kurd em zimanê xwe wekî yê devkî baş bikardênin. Lê rênivîs ew jî gelekî giringiya wê heye, gelekî ew jî gelekî giring e we giringiya wê bibûrin. Ez dixwazim bes mezin bikim de ji bo ez karibim pirsên we hebin ez bixwînim. Em wek me gotî
بله امي ورن لسر جنافين وقت بيجن كردي بيجن جنافين خرو عن راستوخو وك سوراني بيجن او يعني يديركتين ساده او جناف تكتي جي يعني از تو او لسر و جناف كن خرو تو او يعني يك جمير هي او ترجمير هي ام هون او هي او ان اوان او ترجمير جيهنا اف جوارت بيجن جنافن خرو ين راست ين ساده هون چنا بيله دكن هون وك بيجي آزادن لجبو ام ناس بكن اف جناف قرطاف كين و جناف حنا جناف يعني قرطاف كين واحنا او قرطاف ده هر هفوكا كيدا وكم دزانن هفوكا نافدير هيا وهفوكا راستقين هيا ان يا ليكري وكي دمابوري دمان هذا دميدا دماتي بكرانين اف قرطافين فان همو جنافان قرطافين وان دي بوهرتن هريكي برنگكي دي نفيساندن ام دكارن قرطافين فان بيجن اف قرطافين از دما داوية مگو امي ورن لسر هفوكي مگو درنگي هفوكي هنا درنگي هفوكا كردي هنا هفوكا كهي نافديرا او هفوكا نافديرا هفوكا ديتر هفوكا ليكرا هفوكا راستقين جرد بشين هفوكا راستقين دا يعني يا ليكر تيدا او قرطاف ب ليكر ود بي جي جدا نابي لي دما يا هفوكا نافدير دا جي جداد بي جناف جداد بي وقت بيجي از آزادم اي ام الفيدري جي جدايا لي بنهرن هافوكا ديتر هافوكا هافوكا راستقينيا لي كر من بوتيا اف يه افا افقرتاف كي منا الفيدري جي جدا نابي جي جوتن جدا نابي از دبيجم از دبيجم هافوكا انا بيجن نابي من از آزادم اف هافوكا نافديرا اي ام اف قرطاف آزاد ونافا جدا دبي لدمات بيجي از دبيجم اف اي ام قرطافه ان بيفد دبي جي جدا نابي اف هيفيدارم هون وقت بيجي في شهدو جدا كن لهج هفوكا كيدا وقت ما قلتي باشقية هفوكا نافدير باشقية وهفوكا لكرتي ده يعني چه بوری به دما بوری به دمانها به دما پاشروژ اندهاتی ده به جدا يعني و ده همو هفوكن راستقين ده اني لكر ده به قرطاف برنگه کی جدا نای جه لکر جکار ل ده هفوكا دیتر ده جداتی باشا ام ما لسر
اف وكي بيجي ريزمانا اف دحمو قرطاف كذا شي نشان دربي شي برسيار بي شي طوان دي بي شي خروبي اف وك بيجي اف بنجحك يعني جيجرة اف ناي جوهرتن ام دي ثاني ورم لسر برسا جنابين خروم از هناكي تيبي خوا بچوك بكم جبر مخابن افا ما بچوك يعني اف تفتما ماغو اف از يعني يعني ازم تو افن او او ماغو جبر رجيتي غوتن وجيك جميرة جيكي رجيتي غوتن وجيكالا كارata بيجي اوي نهان اند بيجي اوان امي دبر سروي يادتر ام هون ام دي سنه ام او يا داويه اوان اف قرطافين با قرطاف جي وكما دوانا خويا بيش داما بحثي كره نافين بتيبن دنگدير قرطاف كتير هرتن بتيبا داوية جنافي جناف هجر اونا داوي بو بي ام تي سكنان دني ام بجن قرطاف كافي قرطاف كنا لقل نافن داويد بن بتيبين ساكن بتيبين بيدن اي ام تي بكاراني هجر ب ين تيبين دنگدير داويد بي دنگدير داويد بي ما بذي قرطافكي بذي قرطافكا في بداوي كرين أمي لسر في أمي بسكنها ببورا بدي دبي وك بيجي أز نقول أز آزادم أب دي تيبك ندن ديرا يمسكني لي لي نافي من مثلا بيجي أز رشومة أف ما ميزنا دما تيبا رشو تيبك بتيبك دنگدير هات بداوي كرين تا ما بكاراني أز رشومة وقت ما قلتي تيبين دنگدير ما دي وانا خوا پیش دا ما قلت هش تيبين دنگدير هنا سي جوا كورتن بين جوا دريجن ما قو آيا
إيه إيه هو يا وەک بژێ درێژە و سڤکە یا کەسرە یا سڤکە ئەس ڕەشۆمە ڕەشۆ ڕەشۆ ئەڤ ئەس بچی بێت بما دەست بداوی بوو ji ber ku nav em ê yekekî dir bêjim me got ez ê bêjim ez jê zaxoma mêzîne ez ji zaxoma zaxo ew jî û tîpeke dengdêr e bidawî bê lê te bêjî ez jê amedim ez jê amedim bi îm dema dê bidawî bû amed bi tîpa dê dawî bê tîpeke sakin e bêdeng e bi îm bidawî bê ev sebaret yanî derbarî hevoka me gotî ya navdêr lê dê hevoka dîtir de ya rasteqîn de ya lêkertê de dibêjî me got jê cuda nabê jê cuda nabê ew jî pê ve dibê bi lêker ve dibê wek me got ez dibêjim ez dibêjim pê wek tu hûn bînin pê bi hevdû ve dibê ev li ser ez e em ê werîn ya dîtir têda cînavê dîtir yên rasterast an jê dibêjin xwerû cînavên tû cînavên tû ev cînavê tû ew jî bi dê qertavkan bi dawî dibe dirista navdêr de heger dengdêr bê bi tîpa dengdêr bi dawî bê ew nav îw bi vê tîpê jî bê heger bêdeng bê bi tenê tîpa ay bi dawî dibe em ê wek nemûne em ê ji bo we bêjin mesela tu ji Amedê yî ev tu ji Amedî bizne ev Amed bi tîpa vê bi dawî bû ev qertavkê tû e lê ev tîp jî rengê qertav destnîşan dike yê an ya ye mesela tu ji Qamişloyî tu ji Qamişlowî ev ji ber ev tîpa o tîpek bêdeng e ay î bi dawî bû ev li ser tu wek bêjê ev dema rasterast tu li gel wî bê tu ji wî re dibêje tu reşoyî tu Ehmedî yanî tu azadî an tu reşoyî ev dema axaftinê tu axaftinekî rasterast di gel wî de dikê ev dema niha de yanî di rast û rast tê jê dike lê dema eva hinê rasteqîn bê ew jî
جي جي فنابي لكر ده مجود قرطاف ده هفوكا لكرتي دبي جي فنابي قرطاف بكار دبي. أنا ورن وكما قلتي أنا ورن ياد سي أو أب أوجي بدي دما يك جميل بي أب أو يا يك جميل يك جميل أب أو جبو نير جيتي وجبو ميج جيتي جبو يعني هردو رجزاجي تي بكارانين دما أو أبجي بدي بدرنجا أبجي بذي إيو إي بداوي بي بآداوي بي كانجي افتي وكانجي افتي كانجي اف هندو تيبتين كانجي افتي بكتنيتي افياتي وافاتي امي بيجن مسا او دما بتيبكا بيدنج بداويت بي افتي لدما تيبكا دنجدين بداويت بي اف يت ياتي اف هندو تيبتين مثلا او 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 شيرينا ذرا او شيرينا فرا اف این انهات ام تیبکا بيدنجا اف اف ايهات او شيرينا لدما جديلا في تيبك ديتر وري آه، آه، تيبك ديتر امي بيجن يكا دندير وري مثلا او نا نازي يا اف جي اف كرتافك ي ايها يه اف قرطاف كي هنيها جبو جبركو اف تيبا داوي نافي نازي تيبك دنديرا او رشويا او شيرجويا او شيرينا او نسرينا او دما تيبا ساكن بي افتي بكامل باشا امي جفيجي ضرب عصبة امي ورن لسر قوتنا ام ببورن جنابا نبوتنا جنابا ام ام ددما لكري استادا يعني ان هذا امتي بكراني ددمان هذا دما ام بقى خذني جبو جلك يعني جبوين اخاف كري قوتنا ام بنافي كومك مروف دما مو بقى خذي بقوتنا ام لدما مروف بنافي خوتني بقى خذي بي جي اس اوجد دمان هذا افتي بكراني او ام اوجي دما تيبا بناد دستيتكي بي ان بافقر بهردو قرطافه بداويد بي دما دما امي وكا ام كنكي اف دما تيبين دنگدير وري بفي داوود بي دما تيبين بدنگتي بفي داوود بي وك نمونه ام ام جي زافو
نا ام ji zaxona nago ev qertafê vê in û î dema tîpa dengdêr werê bi dawiya nav ra in a bi dawî dibe qertaf tê dema bi tîpa bêdeng bê î em bêjin em ji navê bajara tîpên mezin em ji zaxo na em ji Qamişlona lê ya dîtir têbêje em ji Mehabadin Mehabadin em ji Serhedin em ji Amedin lê em ji Zaxona em ji Qamişlona em ji Efrînê ne dema tîpa dengdêr bê û a bi dawî dibe qertaf kitê û bi rengekî cuda bê ev weke me gotî ev dê hevoka lêker de ya demê de dema kartê debê jê cuda nabî em ê sewe li ser wê jî ev li ser hevoka navdêr e yani ya dîtir ya kartê debê em dinivîsin lezîn î hat ev tîpa tîpek bêdeng e em dinivîsin ewa dîtir em 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 tîpek em ê piştre paşwerin wela tu bi hevok li ser vê nayên mixebirînan bîra min em dinivîsin em dixwînin em kar dikin belê em ê paşê helbet hevok hene dema bi tîpek dengdêr bi dawî dibe ew in û a wê bi dawî bê lê pêve in û a tê neîyîn û peve jî qertaf weke me gotî bilê ketek bê em werin ya dîtir hûn ew jî di deman hadeyê yanî di deman hede ew jî bi weke ya dîtir bi in û a û bi î û in bi dawî dibe ev ji bo tîpên dengdêr dema nav bi tîpên dengdêr bi dawî bê eva hinê dema nav bi tîpên bêdeng bi dawî bê mesela wek dêjê hûn ji Zaxona ev cuda ye hûn ji Zaxona an bijî hûn ji navekî dîtir Serhedin ev derbarê hûn em ê werin ya dîtir û ya dawiyê
دل ناوین خرودا او آن اوان او یا پرژمیر اف پرژمیرا او جبو او جی بتیبا انو بداوی به یا ایو ان وکا بيجي او جوانينا اف واني بخوا دما تبيجي واني بإيدا بداوي دبي نا انو اتشي بي اللي تتكالي بيجي او جوان تي دما تتفيتي بي تنهيلي تي ايو ان بكارلي قبل سر جنافين لسر جنافين ينخروها امي ورن لسر جنافين طواندي جنافين ديتر وقت ما قلتي جنافين طواندي جنافين طواندي دو كردي دا بوك بيجي جناف تنا طواندن از دبي من طبعا جنافات ذا از دبي من تو دبي ت ان ت او د او يا يكجمل دبي وي ان وي جبو نيرا وي جبو ميا رجزي ميا ما ام دبي ما هو دبي و باشا ام لسر با جنابن طوان دي امي ورن ارطاف كين و بتشا اواي تي بكران اف جنابن طوان دي اف من بدي قرطافان داويد بي يان ايه يان ايه اجي د هذوكا جنابن طوان دي وك جنابن خرو او جي د يبار باش او جي د رستا نافدير دا جدا دبي درستا راستقين دا يعني كارتي دبي كارتي دبي او بكار دبي مگو من نافي من آزادا افتي بعدي تيبك بيدنگا ب ايه هاتا بدا قرطافيوي ايه لي نهجر نافين شيرغو بيجي نافي من شير جو يا بلا اف يه اف هاتب كاران جبر اف تيبك
شێرگۆ ناوێکی bi tîpa o hat bidawîkirin و tîpa o tîpek dengdêr e bi vê hata ev qetafê hinî hata bidawîkirin. Lê dema weke me gotî dema lêkerdî jê cuda nabe. Bêje min gotiya. Mêzire min gotiya. Pêvek. Yani jê min gotiya ev dema bûrî de ya lê min got ev divir de yani li ser dema lêkeriyê niha bê aniyê tê guhertin cînavk tu carna cînavk pêve nake yani qertavkê cînava carna dê hevoka rastaqîn de ne her û her tu dinivîsî. Ev me li ser ya tewandî me ew ya dîtir te ev te tê gotin ew jî bi di qertafan wekî bi di qertafan bi dawî dibe. Qertafê ê û yê a dema her û her qertavk dema bi tîpên dengdêr tê ev weke bêje bi rengekî ne her û her rengekî hercar ev yê tê bikaranîn piştî wê. Weke me bêje navê te zînê ya. Zînê ya. Navê te memo ya. Ev çû dengdêr e her du memo û zînê bi tîpên dengdêr bi dawî bûn ev hata bikaranîn ev qertafê hinî li pişt we hata bikaranîn. Lê dema mesela navê te diyara ev tîpa rê tîpek bêdeng e bi a tenê bidawî bû. Navê te diyar e. Navê te hogîr e. Navê te azad e. Navê te şîrîn e. Şîrîn e. Vê dema ev tîp wek me gotî tîp bêdeng bê bi vê tê bidawî kirin. Em ê werin cînavê dîtir yê tewandî weke me gotî wa dibe çi dibe wê ji bo tişta nê wî regezê nêr e. Di her du kate jî qertafê wê bi ê bidawî bê bê ya dawî dibe. Ev ji bo navê dawî dibe bi tîpeka bêdeng eva hinî ji bo dengdêr. Yani tu cudayî nakevî tê bêje navê wê ev ji bo me ya eva hinî ji bo nêr e. Em ê vê tîpê vê qertafî bidawî bînin. Navê wê
شیرینا شیری ناوی شیرینا باشا اف ناوی شیرینا ای ناوی وی آزادا اف جی تیپکا بێدەنگە هەردووژی چوێ بێ چێ وی بێ تو جداهی ناکەوێ دێ قەرتاف کادا هەردوو قەفتاف مینە هەبوو دێ ئەمێ وەرن لەسەر ناوێن دیتر وەکەمە گوتی ئەف بابەتێن جینابە بابەتێک درێژە ئەمێ نەتەنێ وانەیەکی پێشکەش بکن ئەمێ گەلک وانەیەژی و هەگەر تەبینی وەژی هەبن هون دکارن ji bo me rê bikin binivîsin em ê li ser wa waneyên dîtir de jî em ê bisekinin ev tîp ev me ev me ew jî wekî hemû yên dîtir bi dawît bê bi li gor dawît bê bê ê û ê bê ê ji ber ez ê yekî bijim navê me ev ji bo geleka me ji bo pirjimêr tê bikaranîn navê me Reşo û Şêrîn e navê me Reşo û Şêrîn e navê me Memûr Zînê ye bêzine dema navê me ev dema tîpa ev li gorî ev cînavk ev me li vê derê wektê cînav bi çi dawît bê ew navê dawiyê ew qertavk yê me yê vê dibê navê dawiyê dibê yan jî di rista ev ya navdar da başka ya ya lêker da vay henê ya cînav bêhtirîn weke me gotî di rista navdêr da tê bikaranîn ji ber li şûna nav digirê û nahêlê nav dûbare bibeyanîn ji ber wisan jî yanî em ê niha werin mesela ev li ser ya rastî raşe me dixwend ev tê de te qertavk nehatin qertavk divir de serçava ciwan welat serçava ev divir de te qertavk nehatin gelek cara di ya rastaqîn de qertavk nayê me dixwend me dive xwar ev me di ya di hevoka wek bêje rista lêkertê de bê di dema borî de tê bêhtir ew ma di dema borî de weke cînav tê bikaranîn lê her cînavekî tawandiye dîsanê yanî em ê bijin ev wek cînavên me gotî em bi taybetî îro li ser cînavên xwerû
راوستان ام جید بجن راستوخو جناوین ساده ام راوستان جناوین دیتر جناوین طوان دی امي لسر جناوین دیتر جی امي راوستن گلک جناو هنا جناوین شاندانی عن شاندير يعني ده نشان دكي نشان درع يعني تو دبيجي اف بهتر اف او في بكارانين دوي جناوي دا اف او جناوي ديتر جناوين خوديتي او او جناف خوا بيبه يعني بوكا بيجي ام بخونا از بخوما او دما في قرطاف كجي دي تي جوهرتن او جي هر دي سنه قرطاف كوكا خود نيني لي دي نافي من ديارة بل سرسرة سركضاء عمر شدادي تا درست دانية نافي من ديارة نافي من ديارة يعني نافي من ديارة ديارة اف لسر برسا ما مستكي من برسي بيجي نافي من ديارة براست بخدانية جبر مگو اف تيبا هني تيبك بدنگا تيبك ندن ديره بدنگا بفي تي بداوي كرن لي دما تيبك بتي اف نافي ديار بتيبك بدن بداوي بوم اف اي بيف اف وك قرطاف كات قرطاف كي من هات او ايها لي حجر تيبك وكما قلتي تيبك دندير وري وكامي نافي رشو ام شيرجو ام زيني افاني ام يجي نافي من رشوي رشوية ام زينية زينية افدما افتيبين افتيبين دنگدير داويد بي افيه يل ابيفا زيتت بي باشا او لسر برسا تماشا بانكي هجا ما برسبايدا جناب خوديتي يعني وك بيجي از بخوا عن ام بخوا او دما خوا تي جوار بجن جناب خويتي او تكز دكي يعني لسر او بخوا دما خوتي يعني بهتر وك بيجي بهتر تكز دكي لسر تشتكي لسر لسر يعني از بخوا كردم يعني از بخوا كردم يعني ت دوباد دكي تو تأكيد دكي تو كردي يعني تبيجي از بخوا جو كردستانم لينها لألمانيا ديشي اف ين ديفيجن خود اوه خوديتي او باشي امي ورن لسروا مگوت بابت جنافكا بابت دريجن بابتك دريجة بابتك
gelekî bi waneyekî û du waneya ser serasa çavakek Ömer Şedadî bi waneyekî du waneya bi dawî nabe em ê weke me dît jî çawa rênivîs jî tê guhertin nivîs tê guhertin qertav çi rengî pê vedibin di çi demî cida dibe di çi demî pê vedibe me dît cînav hene cînavên cînavên weke me got cînavên nîşanî me got ev ew weke bîjî nîşan cînavên dîtin hene pirsiyarî cînavên pirsiyarî ew jî mesela bêje kîjan çê ev jî dikevin di xana cînavên pirsiyarî de tu ji çi bajarî çi tu ji kîjan bajarî eva henê jî ev qertafên henê weke bêjin qertav cînavên pirsiyariyê ye başa li vê derê em ê dîsanê dubare bikin bi taybetî li ser hevokan min hinekî ji bîr kir ez dîsanê ez ê dubare kim min di pêşiyê de li ser hevoka navdêr ez bêjim hevoka navdêr hevok an rist vêca min keyfa xwe na hevoka navdêr navdêr ev e ji sê rengên hevoka tê weke me gotî navên hene navên konrekt an navên weke bêjê navên mirova Azad Hesen Eyşê weke Zînê Şêrîn Xizal eva navên Kurdî ne yan jî cihnav bin wê ew ez em ev ji wan bijin navên konrekt navên dîtir hene navên abstrak ew jî dema di hevokê de tê ew jî navin ji ware mesela navê giyanewera ye navê giya ye navê çiya ye navê xwezayê ye ew jî navin mesela navê wan bajarek e ne kar e ev jî tê ya dîtir ew hevokek dîtir heye bêjê hevoka karê netimam an lêkera netimam ew jî dikeve di nav hevoka navdêr de jê re dibêjin nîhad û gozara ew yanî nîhad û gozara yanî nav û wek bêjê karê netimam wek bêjê ez memostame ev ez memostame yanî bixwe ev ez ê ne ez bêjim em ê bêjin Azad memostaya Azad memostaya eva henê ev azad nîhada eva henê gozare bi erebî bêjin mubteda û xeber eva henê karekî netimama mamosta xeberê ji bo azad ev jî divir de tev de yanî wek bêjî karekî netimam jî heye lê jê cuda dibe ev bêjê ev jî hevoka navdêr e ev jî hevoka navdêr e mesela Azad memosta bû ev dema bibe ev jî dikeve di nav hevoka navdêr de an Azadê dê bibe memosta ev jî karek timam nebûye
يعني آزاد دي ببي يعني د پاشەڕۆژی دا ئەف کارە يعني کارێک تمام نەبووە ژێرەژی ئەوژی دکەبێت دخانە هەڤۆکە ناودێردا تشتا لەسەر هەڤۆکە ناودێر تێ درێ زمانە کوردیدا لەسەر بێ هەڤۆکە کاری نەتمام ئانیا هەڤۆکە نیهاد و گۆزارە پێ بکارانی هەڤۆکە دیتر هەڤۆکە وەکە بژێ ڕاستەقینە ئەو یا لێکەرتێدا و کاری تمام یانی وەکە بێژێ ئەز هاتم ئەف کارێکی تمامە و ئەف قەرتافک هاتن ڤەدبێ ئەف قەرتاف بێ ڤەدبێ جودا نابێژێ ئەف قەرتاف ڤردا وەکمە گوتی درستا ڕاستەقیندا ڕستا ڕاستەقین بواتەیە یانی تمامە ئەس دبێژم مخابن درێنیڤیسا کوردیدا hinek va ji hevdû cuda dike yani seredariyê li wat dike weke hevoka an rista navdêr ava şaşîtî gelek mezin e dirênivîsa kurdî de divê mirov vê meselê ji hevdû cuda dike şirovekê em ê diwaneyên dîtir de em ê carek dîtir li ser cînavka em ê rawestin li ser wa cînavên dîtir heta heftêke dîtir هر بمینن خیر و خوشی دا و هگر تبینین وجه هبن لما ببورن و دیسان دوباره ام داخوازه بخشینا ودکن لیبورینا ودکن کو جبر اگر که تکنیکی منکاری ام موانه اخوا ده هفتیا بوری دا پیشکش بکن ام هیویدارن حتی هفتی که دیتر هون حمود ناف خیر و خوشی دا بنو و شباوا بمینه بخیر و خوشی شب باش